nemaš ko da ti čuva dete, ne može u vrtić, kako živeti? Jako teško i to je najveći problem. Pa tako su 2200 nezaposlenih žena. Bila sam zapoštena, dobila sam otkaz iz razloga jer ne mogu da mi čuva decu. To nisu odobravali, nisu imali sluha za tako nešto i dobila sam otkaz zbog toga. Najveći problem imam sa vrtićem i ja pokušavam već godinu dana da svoje dete upišem u jedan od vrtića. Nemam. Ima posao, ali nema kod da čuva dete. Kod nas babi i dede čuvaju kućilog. A kad nemaš ni babu, Kućilog. Evo ti kućika čuvaju nam dete, na posao. Sela, kao sela, generalno. Život sa decom nema. Znači da nemaš ni, da kažem, ni jednu prostoriju da možeš dete da ostaviš.